Vinko, Tak, gdje si, šta radiš? evo dobar sam i naravno radim i dalje PR za svoju dragu udrugu Rirok. Ti si bio kod nas na jednom dijelu edukacije u sklopu projekta Mi znamo kako, na PR akademiji, pa daj mi reci kako ti je to pomoglo u ovome što sad radiš, šta si tamo naučio, je li bilo korisno, sve što imaš u biti. Pa u principu da, bilo mi je super. Najviše iz tog razloga zašto sam upoznao nekih novih ljudi s kojima se u biti evo upravo trenutačno dešava jedna suradnja. Znači spojili ste kroz svoj projekt tri udruge, to jest tri organizacije, jedna od njih je Tattoo Expo, a druga je SOS Telefon. Iako sam sa SOS Telefonom već prije nešto dogovarao, ali oni su u biti bili kod vas nekakvi gosti, nisu gosti predavači, ja? Pa Da. je tu bilo, opet svejedno smo se tu našli, nešto smo pričali, bla bla. I u principu na kraju se eto desila ova jedna fora suradnja da smo ovogodišnji 37. Rock festival odlučili povezati sa SOS telefonom i Tattoo Expo. To jest Tattoo Expo i udruga Rock kao alternativci, a SOS telefon kao nekakva tema koja će nas povezati, ja? A tu se radilo o borbi protiv nasilja, ja? I to je ono totalno cool. Pa evo, ovogodišnji rock nazvan Alternativa nasilju i ono, kroz mjesec dana ćemo provoditi razne, kako da se izrazim, razne događaje i nekako ćemo pokušati osvijestiti narod o tome da svatko u biti može biti žrtva nasilja, pa među njima i alternativci koji su u biti čak često nekakve žrtve gdje ih se možda omalovažava ili ih se krivo gleda zato što izgledaju čudno i možda se ponašaju čudno i vole čudne i drugačije stvari. Ja. Pa ti si nam baš ovako lijep i puno si toga naučio, vidim kroz PR akademiju, obzirom da si nam evo već 2 minute ispričao si sve što ima o novostima iz vaše udruge. Dakle, koristilo ti je ili nije? Je, bilo je stvarno korisno, iako sam ja u principu imao već nekako znanje, ali sam ga imao više u praksi nego da sam znao izraze i riječi koje se upotrebljavaju u tom poslu. Ja. Tako da sam samo nadodao na to svoje iskustvo, točne nazive, kako se to zove, što ja radim. A jel bi nešto poručio nekome ko bi nam mogao doći ponovno? Ko bi nam se mogao upisati u sljedeću generaciju projekta, mi znamo kako. Da li treba to upisati, treba doći, ne treba, je li korisno? Pa po meni je svakako korisno, pogotovo mislim da je to sad sve više i više izuzetno bitno svima koji su dio nekakve organizacije, udruge, saveza, nije bitno, mislim da je stvarno, čak i bendova i glazbenika, mislim da je to postao jako, jako bitan dio posla i u biti što bi poručio ljudima, da, poručio bi svakome da se, ko misli raditi nekakav posao ili imat bend ili bilo šta, da se obavezno prijave, jer će naučiti po meni jako puno i mislim da će im jako to koristiti, a predlažem da u biti to i sami odmah nakon toga sprovedu i nekakvu praksu, jel, da pokušavaju cijelo vrijeme da to što su naučili, da to u biti isprovedu u nekakvom radu. Jel. Odlično, hvala ti Vinko. Molim, hvala vama, bilo je super.